Numbers in English-Kazakh languages. Сандар ағылшын және қазақ тілдерінде. In this video, I will teach you how to say and write cardinal and ordinal numbers in English with Kazakh translation from 1 to 1 billion. Let's go. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 59 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 79 79 80 80 81 81 82 82 83 83 84 84 85 85 86 86 87 67 88 68 89 89 90 90 91 91 92 92 93 93 94 94 95 95 96 96 97 97 98 98 99 99 100 100 Numbers from 100 to 999 100-ден 999-ға дейінгі сандар. 100 100 200 200 300 300 400 400 500 500 600 600 700 700 800 800 900 900 115 115 222 222 331
331, 465, 465, 510, 510, 642, 642, 769, 769, 870, 870, 999, 999. Numbers from 1000 to 1 million and 1 billion. Мыңнан миллион және миллиардқа дейін санау. Мың, 1000 or a thousand. 2000, 2000. 3450, 3450. 4700, 4700. 10,000, 10,000. 100,000, 100,000. 1 million, 1 million. 2,567,900. 2,500,067 and 900. 1 milliard, 1 billion. If my video was useful for you, please subscribe to my YouTube channel.